Tuh, doakan orang ya. Mudah-mudahan si eta can boga anjing. Kalau urang sambet ya sorangan wae. Oh, siap. Kedeng ya, obi heula. Nah, sekedap. Nya hayu. Terus kok tangan kosan si Indah, cuma mau bakal datang. Jam 5 malah mah. Udah datang keneh wae. Bodoh amat, dasar buaya, tahu diri, kucing garong. Maksud itu, tapi si Haye teh laki bener. Teh, tuh, jalan mana? Ih, Ah, iya anu kemari, anu tadi Unavila dijelas.